Menta pidang don bat u channel pule khubor ngap sipang. Ki khubor bubnia menta kasni. Mi kajingi kaji hapdeng ki ar kanhon. Shah thang kali thanat Laitumkhrah. Shillong Naitung Newtarik. U Superintendent of Police ka East Kasihils uba Sylvester nong tenger ha kasngi tho ding ula ong ba kajingjia kabalajia ha kamit siteng senya jong ka Newtarik menta ubnai kadai namar kajingya kajia pedengki ar kunhun kiba la shongshit. Kane kadai kajingjia kabarit. Kadon kajing ya kajia hasurok amdei hapo thanat habdengki ar kunhun laong OSP habe keren syakilat pathai kubor. Ulai thuru ba anda kita ki ar kunhun kilapoy hathanat Laitumkhrah ban ujor jahar kilasdang ya kajia paramaki. Bat kladon ru kajingnya kawang ketin bat ki officer ki badon ha katai kathanat. Anda ki officer jongi kila batai syaki bakidei ban ujor jahar kawai kenhon kalong kabakloy ban ujor kawai pat kekenhon kekentai ban ujor jahar. Hadien kata kladon kajingnya kenat henrai ki officer kila yale kat bala ban penjajai ya geni kajingnya kajia laong ba nong tenger. Hadien kete ulayat hu ba bon ngot ki breu kilawan syapo thanat kat ba ki don ru siteng ki bayeng syabar. Kat ba dang ya kren ya penbej syapo ki badon syabar kila thang ya kali laong OSP. Hakaju kapor ula pentikna ba don tang kawe ka jahar bala IT hak biade bat kete jingjia bat kumta kam dei setia baki pulit kim shem lapdieng ya ka jahar. Hakawi kaliang ulaong ba katu ka ni kiba ya don benta hakate gajing ya kajia kila persyang ru ban kni ya kitiar jong ki CRPF hanrei na kaliang jong ki CRPF kum si benta ban yadai lade kila syu kherwit malumala yaki da kila thi. Ki CRPF lei kim shem lale kila dep yala kakam bat kelele no. Ha kapor ba kidang ni kila Shah thambor bat kumta ki don hok ban be no yaki ki officer nang ni na thanat kila leit ban penjai bat ki CRPF kila leit no shimladan mano bala mensaw susu ula benrab ba shim kmi lenti ya kate gajingjia namar kadai tang gajingjia kabarit ba hasurok henrei hadien bala shongshit bat labon brew kalayalam Shah katei ka benta. Ngiju keren barabor halor ka suk kasain bat bomde bandon kanogono kajingi kulumar habaro kiliang laong OSP. Kumban syu kedeo hangni ha kamiet siteng senya jong ganyo terik menta ubnai kaladon kawai ka jingjia Shah thang kali hathanat Laitumkhrah hadien ba kaladon kajing yasyo apdeng ki ar kanhun ha kathain Laitumkhrah. Sakani kawai pada khubor klat usamla na kajing syasyo hakibreu bempat la ban itu Shillong Naitung Newtarik wei usamla uba na kasinong Ribhoy district ula klan no ha kasantarik Naitung hadin laisngi ba ula syasyo syadat hakibreu kibam la setia bantip ha ka surok lat umroy utei usamla uba datip kerteng kumu aji kharujon ulam saw katkum ka jahar bala ai de kami jong utei usamla ka kong kharujan ha thanat yam ha kan tarik unaitung layathu ba ha ka artarik unaitung ha ka por kum balai beji janmiet u aji ulami na ying banlek yat kai henrei hadu ka pon ri beji janmiet u klem wan phai sate shiyeng kalayathu ru bala penkit yu aji Shah Bhairambang CXC Henry nakani gejaka sumar lapha ra no yu aji Shah Shillong Civil Hospital. Tang kata na Civil Hospital laptha ya ki bahayeng hasem ba kin kit yu aji Shah Nekrim Hospital Maudingyang. Tang ba ka kami kalayathu ba nakadaw ba ula sitom jur lakit no yu Shah Nasret Hospital Shillong namar kala kabala khamjan. Henrei ha kasantarik unaitung laong ba waji ulaklat no ha Nasret Hospital bat ya kapus matem jong kemet kebrangsa lale ha Nekrim ha kan riu tarik unaitung.
Sakani kawai pada khubor. Kemding kensan katrok kitmar narot hasurok umroy bypass. Nongpo naitung nyotrik. Hakawai ke jingjia ha ka step sengi thok ding kawai katrok kit narot kabala penyeng harot surok umroy bypass marjan bat ka ICAR kala kemding kensan hakapor khandai beji step kabalawanra ya kajing du jong kibenta besekmat jong katai kali khamtam hikachika basyong jong nongnya katkum katelong kubor nakipulit laitu ba katai katrok kabadon ya unomba WB san yubi iwei not arpra kalangat shua ha kajingya tungku kali ha kasantarik unaitung kabala pelong ya kibenta jong kajaka bu empeniang ban pay bat nim step kala kemding kensan Mario jingtip halor katai jingjia kipulit pelip ding na kathanat yam kilalek ban pelip ya kading kabala sedang ban kelang batang hadian katokan ne lala ban pelip no ya kading halor kan jingjia na kaliang kibor pulit dang pelong ya ka jing tokit ban lap ya kadaw tenrai jong ka jing kemding kensan jong katai ka trok sakni kawai pada khubor te lakam ya kibriu lem kumta anshim ka sinjam da ka anti-foreigners movement ong ka KSU Shillong naitung nyotrik ka khasi student union KSU kala penpau ka jing snukhia halor ka jing sha sho sha penyap jong ki khasi haki barjela na kapor syakapor ha ka jilla khamtam hasor Shillong kabala sertap da ki barjela nongwai suda ka KSU kala yo jing tip ru ba nin kamiet kahuri hura Laitumkhrah klami namar kajing jongti klemdaw ki barjila ya ki kena khasi kabasngau phla kalong habaki CRPF kilawan ki ai jing yada penban ya kini ki barjila batit lathi naphang ya ki khasi halor kani ki jingjia hnin ka seng kadang yai lum shushu ki jingtip banyo ya ki jing shisha kabalapoi hadu uto upot laong usamla thaba ka KSU kala pha ya ki nongyalam jat benriu jong ki barjela ba pher baki deban te lakam ya laki breu jong lem kumta ka sing kam ban se ban simbiang dak sin jam kumba ki nongyalam ka sing kila sim hakitu ki por kum ka anti foreigners movement sakani kawai pada khubor nadu menta an penduna sikenta ya ki bor penlip elektrik hajela dang ha penlip boarding elektrik naba ha penpai no ya ka boarding ba pendon kam baru sikata Shillong naitung nyotrik ka jing penlip ya ka boarding elektrik ha ka jela an penduna no da sikenta na ka prakenta ka bajulong baru sikata syaka nyokenta kani kan trikam nadu kasisa jan pratarik unaitung ha kaba kapor pelip boarding elektrik ka bajulong prakanta baro sikata kanlong no nyukenta ya kani kasi kenta on penduna ban pelip boarding elektrik ha kapor no phaisngi kata ha ka jaka ban pelip nadu sibaje hadu lai baje katba long arkenta an pelip no ya ka boarding elektrik tang sikenta ha kano phaisngi sakani kawai pada khubor sedang ka komiti banyakren ya kalangpi sektor na kisan pheu artli srap huwei tli kisnong kilalong ki balakloi bandon sha Meghalaya ong uba pol nong steng naitung nyotrik ka regional committee halor upot usam jong ka West Kasihil district ha kajingalam jong uba poleng do menteri sarkar kum chairman ha kasito ding kala sedang ya kajinga kren bat yatai ban pek benia halor ki kampen bekpot ya kijaka kapot hapdeng ka Assam bat ki benta ki badon ha ka West Hills jong ka Meghalaya ka badai ka lang pi sektor ya katay kajinga lang lapelong ha Trisem Hall hanong stony da kajing wan yasim benta da ki dekot ke komiti baken top ya uba renik ton tongkhar
MLA Maukruat, RG Momen MLA Ramrai, Ba Bajab Pengrop MDC Ramrai, Ba Pensingan NCM Deputy CEM ka KHADC, Uba KP Pangyang Presiden HSPDP, UDC Bat SP ka West Khasi Hills. Nalor kita kidekot baladon langru usamla Robert June Kharjarin, Presiden jong ka HYC, seng kmi ubalalongru legal advisor ka KHADC, kidekot jong ka kenhun seng baper na ka West Khasi Hills, kinongyalam sinong na kisnong kaput kibahap hapo kalangpi sektor, kinongyalam hima kum na kahima nong mensaw bat kiwe. Shushu ba pol ulayatho ru ba na kathup jong ki san pheu atli ki sinong kiladon saphui tli ki bala aida ka jingtho bat ki bala manjur ba kindon hamekhalia bat khandai tli ki weipat ki bala penpau bandon sha asam ki mentang la pois bakut jong kani ka pule khubor ngap sipang snau bahaban like share bat subscribe khubele phibaro.